Merci na balandinyo soya tokomi wapi eza oabino na lobara toujours Epenge Fofana, l'homme du moment, l'élève du maître. Lelo bamsusu bazolia ba makasu balubi basoso pembe sili bamsusu bazokesele mbao sorti ya gouvernement ekozala lelo to ekozala lobby mutuna mutu ayebi esika azali mais mutuna ezaka moko esengeli bato tu bazala ba ministre okozala député okozala bourgmestre mais mitalanan na place ozo salani gouvernement ya PP ilukamba gouvernement démissionnaire mais ça na batu oyo basali 2 ans basali elo côté nako profiter nako loba toujours na Amos Lubaki na moni espace sendu polier basilisi na koteka balongola ki esika bato azoteka mituka honorable Eliezer représentant ya ba villageois akitaki wana parce que ba bengisa ki ezana bato baza ba licencié bato baza ba gradué ma poni koteka mituka parce que musala ezati pena koteka mituka wana aza pena ba travailleur tango asalaki élément balobaki keno lokola jeu ya mawetali francophonie ezakoya yango esengeli espace parce que moto tout ayebi espace vermeil ekenda sango ekenda parce que Alina Foreman babunda wana nde place ba no okobosana okofinga marchand Mobutu mena oyo Mobutu asala même na histoire nenge abundisa Alina Foreman etikala na histoire soko tali na entrée à côté tozo kende limité eza na station place esengela ki batonga peut-être ba mambetali ba résidence ya ba loyer o ba kologer ba joueur lelo kokamwa na misika fomi bu gouverneur de la ville mona mboka Jatini Ngobila OK na Kalamu mona mboka Kadima bourgmestre lelo supermarché etongami place wana mais kokamwa ya komona ba kinois bazawana mama yemweza kokufa ba kinois baza ba gouverneur Kinshasa eza kokufa yango na koloba bokeseni ya Epenge Fofana na bango image yango moko eloba botala awa batongi supermarché toté pe ya kotala ndeko oyo a partir ya place aza alobi ya kokamwa na espace ya kotala République démocratique du Congo oyo ezalaki 11 provinces et comme 26 provinces capitale nde Kinshasa ville nde Gombe mais comme le colon dit espace ya balibanais ba supermarché nyoso eza ya banani pe nini balibanais basala kanambo kanabiso tololenge nini bafuta ba travailleurs congolais o lelo balibanais bazo polier capitale partout yango na kosenga bolanda maloba na ye. La plupart des bâtiments que j'ai vus où il y avait un supermarché propre, c'est-à-dire un supermarché avec les normes conformes, un supermarché adéquat, n'appartenait pas aux Congolais. La plupart appartenaient aux Libanais, si pas les Pakistanais ou les Indiens. Et vous verrez la majorité des gens qui travaillent, qui sont en train de balayer, en train de nettoyer, en train d'essuyer, sont tous Congolais. Mais au management, c'est des Libanais. C'est exclusif. Et vous remarquerez aussi qu'à la caisse, il y a peut-être une Congolaise en train de donner et changer de l'argent. Mais derrière elle, il y a toujours un Indien, ou un Libanais, ou un Pakistanais en train de vérifier ce qu'il est en train de faire. Ça fait mal de voir une population se battre chaque jour, pendant que tout ce qu'il y a de bien appartient aux Libanais. Les boîtes de nuit, les restaurants classe, tout ça, ça appartient aux Libanais. Maintenant, il y a une nouvelle vague. Il y a les Chinois qui arrivent aussi, les Chinois qui sont là. Pendant que le Congolais se bat en spiritualité contre les démons de son village, contre les esprits qui ont été envoyés par sa tante pour détruire son avenir, le Chinois prie Bouddha pour que Bouddha lui donne l'opportunité de venir au Congo et s'enrichir. Pendant que le Congolais crie espérant aller à Dubaï, aller à New York ou en France pour y trouver une vie meilleure, le Chinois prie Bouddha pour venir au Congo et s'enrichir. Dans les mines, dans les diamants, dans tout ce que ce pays a à offrir. À Kinshasa, il y a 2 Kinshasa. Il y a Kinshasa et République de la Gombe. Gombe, c'est la ville. D'accord? Donc la ville est Kinshasa. La ville où il y a des bureaux est Kinshasa. Et ceux qui vivent dans Kinshasa ne sont pas nécessairement considérés ou respectés autant que ceux qui vivent dans la République de la Gombe, qui est la ville. Maintenant, la République de la Gombe, qui est la ville, a presque entièrement été vendue aux Libanais.
Parce qu'ils possèdent tout ce qu'il y a comme building, tout ce qu'il y a comme construction, de masse construction, on fatigue appartient aux Libanais. Je me demande un jour s'ils disaient, bon ok, désormais, nous on veut plus de vous les Noirs, restez là-bas, on va couper cette partie, ça va devenir le Liban. Vous faites quoi? Na oya lobby, est-ce qu'à Kosi, Lelo, station Kotoy, Bobo Sanate qui est tango mwana mboka Kokonyangi, Azaki ministre et Habitat, mwana mboka Denis Kambaï ministre et Sport, nde entrée ya stade 20 mai, station wana etongama. Olongwe wana université. Kolongwa wana ezana ba bureau. Oye, ezo concerne fédération. Tolongwe wana supermarché Tolongwe nde station. Lelo ba Libanais. Total na ba supermarché ngo ba futa ba Congolais ndenge ni. Omona Congolais na caisse Libanais a telemi. OK, koto ba Congolais na ba couloir Libanais a telemi. Ils a soni. Lelo Amos Mbayo ministre ya sport sortant na moni discours oyo eza koto kaka pendant 2 ans. Na ba discipline nyoso à part handball, à part taekwondo, judo, karaté, boxe. Ba tout qui concerne sport, Amos Mbawasaini. Amos pasteur, Amos ministre ya sport, nini asali o le otomoni kaka discours ya makasi zo koto kaka. Na yambaki ndeko tura liboso lelo alzongi lisusu oyo aye ko s'exprimer pe koloba qui concerne espace Kasaye soko zana tikap lelo ministre ya agriculture pêche et élevage nini asali oyo lelo akoti na histoire comme ministre pe espace Kasaye to ba Congo to Sankuru to Équateur bande tout qui concerne république en général. Oh, et c'est toujours de la responsabilité de mutu malamu. Le seul gouvernement est bimi, ba ministre tout ba kotangi la biso, au soir no aibi, o azuiboy, o asaliboy. Congo pona ko bonisango ezara toujours congolais de favorisa. Mais nini esara soki mutu za responsable, il faut comme toujours que aibi apomoli musolo mboka. Yango asongi TV eza radio te esengeli na yambaye na tuna ka mituna ya lo bibeli binomoko bo juger pena nyonso o akoloba aw lokuta ngana ko juger iti mais bino ne bo sani nde bo ko juger pe ego sale se on a bima to boza na village azokosa to eloko nini tindie aya chika panzela kikwiti na mutuka oye esengeli même accident to banzela ndenge katani mais andimi ko ya koloba bazami balé mais to kozwaye après to kozwa ndeko mususu ndeko nanga mbote papa nalingi otala caméra d'abord opesa penda bandeko bazotala ona mboka kuna na munoko o abino opesa ngo d'abord mbote nen bana betu bonsu baji ukasai oriental kumyabi mubenda chumu mema chimanga kalenga Philip mvumu banda kuti sanje chicha tokomi wapi bwa kwakula bwalu bwa bulaba bwa bena nyoka bujiba fanyisha kuji shefu chilewu muhanyisha ministra kasonga mukuta mema kwakula mvumu wakula chivumu telejina da chilewu musangu mvumu wakula wakumpala to kaji musi surprise yindo kumuna chilewu julo kubanda anukuchi sanje cha mumu cha tokomi wapi bwa kwamba ni chimanga kalenga Philipa chena mumumbanya to mwivi ki mufuma ko etuto muloko jenga malo amafiki boluka yini mufinga nukabyana kuti sanje kubo kulokuleja chile uni malo ari moko la banga eske chef coutumier ukatuni pouvoir wa kufanyisha bulabani kufila bulabani me bulabe bubwikala ne bantu bajumwa bawo bajibajima bajibasomba ho bajiba yakwe fikala yoyo wamba ni mulo ni image bantu mini image kuneku wa mema kuleja bwa kujaji kachaja bulelele ni baji mujibunga mabwa mwaba ujumu fanyisha wamba ni yeyu juni sinyantire wandekelu wakwela bwa kufila bulaba kajeke ngujuni sinyantire wandekelu chulumba wabo kabongo wabo uvumuhana ni mwabwa wa momo mwa mwanisha beya mon père to akayenenda kubilumbu tujini jugement uvumutu pesha chikondo achi mu 2007 anbwa mwaba wo umwe mwawo mwaba ni jugement akachaba kaba ufananya jugement wakacha ku 2006 2007 or lo uju wamba ni jugement badiba mwa atake anupana 2 ans akayi 2 ans mumana kuhita kona mwa atake jugement move mwaba wetu twetu wabankambwa betu mwabuvu bankambwa betu bajemina kato akulekela mwaba mujichile wamani yeye kuri mwakufana to tujini meku makumwana mutekete
ajenza groupement wa bena chumu makumi abiri n'umwana mutegete ajenza groupement wa bena chumu pinje ujiku ni jiku jitunu wajumwabu tujijimina ni yabu mikuna ituba ya kujimina ni yabu maya tuba ya kowa na tuba ya kusuna kari adi wa mani lokalite lo abena nyoka walu fijukuji kasonga mukutu pinje bena nyoka ni bikala baya kajimina fenyi nibikala baya kangulanku nyifenyi nibikala baya kowela mayi fenyi ujuba teka fenyi bulukonkulu nyumwela bwane apingana kubisanjalo kwamba ni bwabena nyoka munyimema ni sinyantira wandekelwa kumbusha mwa bantu mwabuji ibasomba mema ni mulongo lone bena nyoka baya mwaba kampanda bwalu bena nyoka mbana ba mulumba chumungu yeyanka yenda paji mutela mukana mwenda mutela mujumwamba ni mekwaje makumi asatu na asatu mwamba mukana mwenda mutele ni bena nyoka baji mume nawo kanima nyumenya bana ba mulumba chumungu badi makumi abiji ni mwana mutegete bakwa bonso bajusa kejila mbasanga kaji hatu vubalu mbeza mu bana ba Israel kumbuki bobu mu Egypt kufinga na bobu mu buloba bulai mwana ni mwana selon jiku muduzi tribi ni tribi uvunu wenda mwaba ni wenda mukuna muvuyosho wa mwaba nyani nenu chisamba kampanda nunu soma mwaba kampanda nenu chisomba kampanda nunu soma mwaba kampanda kaji tetu fatwalu mujabanya jabuloba tetu baina nyoka bulaba bwabaka ku betu bwabankambo betu mikuna nyabankambo betu nyabata twetu kiboluka itu yibosomba mwabao yeye kene ni droit na shawumwa wakwanga tamikuna yetu anyi bulaba bwetu bwabena nyoka kuye kubupesha kasonga to kasonga ujini mwabo mubena chishimbi fikalo yini ngwa development ayekenzela development mwabo mubena chishimbi fikalo wuni ngwa development ayekenzela development muba chefu chilewo mubena ndonga ki mubena nyoka to woji mwakumuna nujibavu azemba satu pangwi satu milondangana wewe wahangachi ujuka hangisha luhangu lwa mwena kundegelo amani to tujini zusi wa kwa sanzu bumune na wa etage wa imebla metro lo kwa samulu fangu lwa muntu kampanda ushiye lweba wewa ushiye ni lwa mwena mutumba ujulo kufangisha lwa mukwa bwawo kasonga buye national minister wa national mwa mufumina ku province mukwa bu national nkwe kwa terre national ku ba Kongo tuvuga kwa mani mbwalu kwa karikala kasonga ni mwa mubena chimungu uwo chile ujwa mubena chimungu ndeni kasonga ni wa mubena chishi mvaka kwenda bajimina akajimina mwa abu majini wa mubena nyoka tujiba beng awika luke babwalu bukwabo ni ubumuna uju wamba ni bena nani wewe kuvumupesha kanguja dona myaba yaye mukenje jikamba myaba yaye yakujima wokutumwesha mukenje jikamba myaba yaye yakujima wewe wachile umupesha mukenje jikamba myaba yaye yakujima bena chimungu kwimba kuteleje bintu bijwa kulanya uju kule bintu mwenza buni kwene shefu wakabukuluto uju wakule bintu kuyubi umvoto mukenje jikamba mukajima mukenza ferma wenda mwabo mubena mukenje chimbombo mukenza mwabo nani mbuimai matalala mukenza mwabo mubena kasonga kati muju kuyufesha kasonga mukuta mwabo waye yakwenza mwabo mubena chishimbi munyi uri wamani wo kuvupa ascension civilisée de pouvoir uvumwenzeka kasonga kukwambileni kasonga wanyoka kinga songa mukuta tumini ngakulabwa kasonga wanyoka chef kasonga wanyoka kukwambile yo yimbuyi monjini wo mbuyi monjini nkushila chisamba chanyi bana betu ni bintu yanyu shala kunda mina jivuka songa mukushila mumeye baje mwakula kanime manyankuleje ni bukalenga tatoba kavumu bwanga tamushema auto umwata mushema wakalonji jitunga me ya nga kalonji giju mufundewu we mutala konshe kuse mulopoye kalonji ki yasinye jimbala phrase umwa wewe kala muteleje. Je suis heureux que vous permettez à chef Mbuyi Monji de prendre immédiatement le pouvoir de Bena Chimungu. Et le chef Kalumbu Abakwa Kande, Chiteya Abena Chulumba Mukulu, etc. Sans oublier le cas de Bena Kalambayi ou Kabuya, et il est calmement installé. Mbuyi Monji Mwangata Mbukalenga Munjila wa Nani Kalonji Musinye Mufunjila Comité membre wa komite central mufunda wambani mujiko songa wanyoka ujufanyisha bwa MPR kwenza yoyo mujumu kwetu kibwaluka yumbuka tupinga jambo yimonje mubukalenga ndiwe jwamani kuvupa association civilisée de pouvoir ewe umukandeo muje kalonje mufunjila gouverneur uvuko kuchikondo achimuka sai mu 1983 mufunjila wambani au citoyen Zamundu Kasongo président régional MPR gouverneur des régions mu 2083 Zamundu bamufunjila kuji kalonji
wambani immédiatement kasonga sanga kumbuka mukalengani umbuka lenga we passation de pouvoir uvumbu imonji benza ne kasonga ba benzela ko nyumuso kukonka wani we ulo unganda munana ku chisanji cha momo mwechi ungambila bena chimungu bonso mbateleje ungambila mwabu vumbu imonji ujimina mubena chimungu wimonji uvujimina penyi ungambila bujimi bufu mwabambu imonji mwabu vumbu imonji no bujimi or mwaba ujuleja bantu mu video ni muluhangu lwenu lwa bukalenga kona umanye ni mubena nyoka wekala mwene chimungu normal to mubena nyoka momu uji diaspora wekala mumanya ni uji diaspora ufundachi ulambani uji diaspora wewe kwene ni droit wa kufana bulaba wa bena chimungu to ufundachi ulamba tuji ni jugement ujuleja ni buloba mbwetu nene bonso badi ko tuika la ibante les gens ni no ambile so mbayi ni jitalala mema njuku neko fin de fin badi ba jola bor na yabu yon sudi ba je ka so mbayi talala kanu shebe yimuntu kanu tuchu muntu muri wa mane ki mu manya mema to menenu ki baje bantum mema nji chimanga wakalenga waka hoto ubene chimungu bena nyoka banga tatwani ko tutetu mu territoire wa myabi jimulu hangu luinayi hanyuma fa district ja la police ki kwa tatwani kunzu ba block de sma munen ki kwetu chile wandujuka kwa tatwenda mu territoire wa myabi nkumanya alopita kubisanje ko na après ça jimulomba débat contradictoire kubisanje ko yeyene mema twenza nenda de débat jeudi. Merci toi ça qui dit la waboni et ça la bien mon amboka chéri so moni mutu distance oya wuti ozuti cap okei bana nyoka mutazu mutuka to moto kikwiti kishasa na tikela kiota na lingi au moins na mukuse lokola bozami balé po yozo kinde mususa zokota na lingala na bana kasai eza munene bana nyoka o bakoyoka yo eloko nini oyo eza kopose yo na ministre sortant ya agriculture parce que biloko ezo sala quand même soni autant nazo tala yo ezo sala nga passe dans mon appel bâtonnier nani maître avocat oyo auti kokufa wa bâtonnier mukeni nani avocat mukeni wafwan atiki cabinet na ye bato ya zui bakomisi cabinet ya bango lelo bana bâtonnier l'éléphant du Congo bana bazo tambola bazo kwa kokota na cabinet na bango ti eloko nini boza kuwela na ministre ozo senga débat oboyi makambo ya bazwa fatom bazwa elilingi olingi débat contradictoire na tokomi wapi ke mutu a ministre afandi yo mutu a chef coutumier pe a chef coutumier azala wana oyo ozobenga fatom olobo yebi ete afandi epenge fufana na katikati débat biso beto lingi dengi wana usava po ezalaka boyi epenge fufana ya mbio et ata ki aboti nzanga image te chef coutumier wana afandi yo fandi mutu a représenter image ya village na ye ya loba yebiti yo po lobi oyebi ozo défendre mabele parce nani azo kosa batonde bako juger eloko nini oyo ozo toka boyi oyo uti village bana nyoko bazo tala yo eloko nini bozo yela na ministre mukuse eloko tozo welela na ministre biso tomoni ka tofandi epa na biso tomoni bazo biso na bene chimungu bena nyoka tomoni ka baye ko sala ba borne bazo planter ba borne totuni ko o borne ya nini baye biso ke ministre ya agriculture kasonga mukuta aye na kombo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ke président asengi place oyo po asala bilanga sikoyo bantomboka bamoni ke président de la République aye po asala bilanga toko bandela wapi toko sukela wapi sikoyo yo kende kana Kinshasa yo kende na media moko boy yo olobela kasonga mukuta sikoyo toko mona nani ateki mabele soki eza président de la République bako convoquer yo epa ya président okende ko samba ke yo mutu ye ko lobela mabele pona nini ngai président de mutu nazui mabele na kamwe kana moni chef coutumier aye abimi alobi ke chef coutumier no yebi aza chef coutumier mais aza illégal aza illégal ambo sikoyo aye po aloba ke ngai nde mutu naza na signature ya koteka mabele ya kopesa mabele na oyo ngana lingi sikoyo balobi que les sols et les sous-sols appartiennent
à l'état soki l'état azana musala ya kusala bisika moko boye ba autochtone o ba kolo mabele wana l'état akokopere na bango akopesa bango place mususu bokende kofanda bisika te tel bakopesa bango mai po banda kosoko bakende kosokola mais sikoyo ye en tant que chef nde alobi ke aza chef soit disant chef aye koleka na media po alobake ngai na pesi mabele wana na kasonga mukuta sikoyo ba peuple autochtone ba oyo basala ka bilanga ba oyo basala ka bilanga place wana parce que soki ozana mabele te okende kosala bilanga na localité mususu lokola sankisi bato o ba oyo nde ba chef de localité oyo na teki na bango mabele localité nini ba konjuma biso bena nyoka to banda ko ya kosala bilanga na localité na bino bena ka songa bokonjuma to ya epana bino to ya kosala bilanga lokola bozo landa chile usima na ka songa mukuta bino ka bena ka songa bozo landa yesima to ya kosala bilanga epana bino ata bino bena ka lamba to ya kosala bilanga epana bino ata tout le reste ya localité to ya kosala bilanga epana bino biso pe tozana mabele na biso bisika wo to kundi bakoko na biso parce que na chuluba balobaka mukabululu mwankanza chitenga wa banza baji nde balobaka na chuluba c'est-à-dire que na makamwana nde tozama ezama bele na biso ya bakoko na biso to kunda bango place wana tokotika mabele wana ekokende te ata pona liwa tokosala nini tokokufwa pona mabele wana. Mais on a qui peut le qui est quand même image ya tozana image bato amboka bawe batininga ezali bokomona ngo na suka wo na katikati ya émission bakolakisa bino ba image wana bokomona pe ba mama na ba papa na bana mike ba sali nini ba réagir na pona comportement ya ministre okoyoka tina chuluba bakolobake chilewu atekima mabele alie nini alie mbongo bena nyoka moyi we moyi kabiji tudi basanyila mwabewu kin chana nato bwa chilumbu cha mikuna yetu idi minyenga kudi ministra Jean Joseph Kasonga Mukuta chimanga kalenga Philip mumana kuya kuchinsasa mudi tachisha muye lwa makas nya fakutanyila ni kena ni dikuta kena ni muntu udi mwa kumutu wampanda kubinu fuba mutu mabwani ayekwenza to nye ministra wafuchi dikabidi chef wa groupement njila wa inenda kuchinsasa lelu tudi tumbone mubidi mwakula udunu fenda udunu benga udu wamba bwani nenu kanu ena babena chimungu to nudi babena kalonji nankudu wamba mena ni chimanga mwina kena mumbukila mubena nyoka to muntu wa muvilemu nanku tudi tuke bampide bwani mutu dikatwini chamwa kweza katwini chamwa kwamba to tukwata kabidi image mwabwenu tudi tukwateu tetu bikala mwetu munemu mubena nyoka bwani tutuma bintu ebi bwani fabiumvo bamfumu ni bakalenga badi mwakutu wakwila bwa chilumu cha muku na wetu bamanye ni tetu badi afa mubena nyoka kibadi batu machimanga nudi nwambe bishubwa bwa lwebu tutele janga nai twasa gidila kadi chena musoni no akula mwabwena munu dino akula muto nji musoni no akula kumuntu bwani tumvo ni bitu binu dimena no akula mukana mwe ndinganyi nudi no amba bishi tutwangani badekana mukuna wetu wa mukuna wetu tufo boss tubutuka nufo bishi badekana mukuna wetu mwabudi baka wetu basunina mai bana betu baje kudibajimi yetu udimalu wetu wose mukuna mwina mukuna kai mukuna wakaubudu bakitenga nzabaji muvubangamo betu bajima mutu jituke mu mwabewe ne batulekele mukuna wetu bani tetu hetu tekele tujima tekele hetu baka yeshi betu bayaba sura mai batona bakwita bujo bani mukuna wetu shimila na kwa uto nenu kana ja tokwi nenu kana nani mikuna mikwa bwinu ndi mwakuye kwa neni mikuna mikwa uto tutele jana nayi mama nenu nuamba bishi mema njinga ambeni bwa mukuna wetu batulekele kujitite wahinga shafanani jimuja chana na vita yijijuka kujibena nyoka ni bena ndung iju ya bena
nudi nuamani chile umudia makutani kimba nufesha nenu makutao nenu mbina kati wena ubuadu kana ubuadu ni mukuna nudi ubuadu ni chingi mukuna weno nanku njimuso bwani nuakula jishinga jenu dikala fatoka nudi nuamba bwani banufinga shilamu chinganyi Kadi unye ministra udini basalai udini bantu babu ifanyi mafenda udini makuta nenu kanu ena ni chintu to naku tuli tulomba mbula matadi akwila bantu bachidini moyi chiluiji chinu dinachi chidichi mwenekani nchibi kachena chimpato mbula matadi famuna yoyi bwalwebu anu akwila katwena basobwane bantu batafangana to nudi bensa bwali bwa mushinga mukola bwa kusungula muntu kumutuma bwane aya kwakula kwakanaka naku fikala mbula matadi utu akwila bantu bachidini moyi tuli tulomba anu mbula matadi na asana kuno akwila kwezanye naku nusomba niditalala nuinjila bumunu kari bamana kutuma wenu muntu udi muya bwane ayakafikisha bwalu bwenu kudimbula matadi na kunusomba niditalala katwena baso chimvundu munda mwaditunga to twasa kidila aye nginu ena twasa kidila wabu wetu jina die banganyi mema chimanga kapotu noa na wewa uji shefu wa henyi mema nji shefu wa lokalite wa benanyo kakalonji udimu wakungambulisha koko bunyu bwanzubu ya mulumba chimungu yo njimushaji kwa bita amene mulumba chimungu ujini bana benda makumi abiji ni mwanda mutakata jironda ngana jai jijinungu muko alukusa ujini nzubu jikumi ni 5 moyo muko akanyinda jikumi ni biji tutubangira kuya muko akanyinda kubena kasonga tujini nzubu wa bena kasonga nzubu wa bena nkole nzubu wa bena kalambai nzubu wa bena mwanzi irunga chishimbi bena ndungu bena nyoka kalonji bena kabuyi bena kafata bena jilenga bena chiloba bena lumbali bena kabesi bena kalenga bena kafambu bena kalenga bena kabengeli bena mwapi bena jinanga bena mbuyi bakwa chijibu bena kabongo bena kamba bena mpanda bena nsumpi bena mwamba bena muya ni bena mukenji njumene kibana ba mulumba chimungu bonsu makumi abiri mwanda mutegati kudima akwikala kunzubu mikwabu irimilo kusekijile kuyoya yanyesha mu yuwatede yo njumene kudi bana betu baji batu tachira baji batu amulisha bakalifa bwana bena chimungu tujini nzubuwa bena ntanda tujini nzubu wapa kwa mukanya nzubuwa bena musenga ni basanga kafeta ni 3 maisons yo sumisanga wami ni mbunyi kai fatu itwele ya basanga yi mwena ntanda ni mwena kafeta ni mwena musenga ni mukwa mukanya ni yezibuzu buitano fatu tusangisha yosu jenza makumi 3 ni bichi twasikidilo abona alobike wo bapesingani ni mungwa na savon de bazui mabele wane ko marché jeep ezako zuwa eloko wa munene kopesa mutu eloko wa muke netu mungwa yo zui mungwa opesi mutu po apesa lopango na ye ya munene omoni mayele na yo pona ngai na lingaki PG a interpellé ministre Kasong parce que le chef coutumier indirectement il a accusé les ministres mbongo ministre azokende kosala nango ba industrie kuna na bene chimungu oyo zobimisa farine oyo zobimisa manyoko mbongo wane wuti wa wapi parce que avant
azalaki ministre te akenda kosala makambo wana chef alobi te aye kosala yango ka tango azami ministre ata soki kombo na akozala ministre sortant aza déjà ministre sortant okokende lokola oyaki po oya kobotola biso mabele na biso ya bakoko na biso okoyeba ke benanyoka baza ebele okomona ke toza ebele na ye koloba na kombo abena nyoka kalonji na bena kabuya na ye kolobela na kombo abena nyoka kalonji na bena kabuya. Merci balandia to komi wapi ye akokende ndeko mususu aza kokota lelo boza ko poursuivre bato o ba dirijaki na o ba salaki na PPRD o ba salaki na Joseph Kabila tokeba eloba honorable Frank Ediongo Ero Viva alobaka mokili ya bato ya nzambe batutaka tolo te nazotala keno na baministre sortant oyo gouvernement ya PP Ilukamba. Est-ce que boza fier na 200 lolenge bo diriger mboka nani ateki espace ya 20 oyo lelo ekomi supermarché pe keba président de la République aza kinois tango bomemie na stade 20 parce que bolakisi ndako ya sika wana keza supermarché banani bateki po tomoni gouverneur de la ville a sali discours kitoko lelo makambo oyo vice gouverneur azoloba nyonso azokosa supermarché na ba station wana ezobala na place ya sport esengo ya bal tokopola kozonga ya bato mécontentement wana ekotambola na essence na supermarché tala ningisa ndenge ndako wana oyo eziki kote ya kwe si c'est mai moto wana ezwaka station voisin ya station supermarché voisin ya supermarché stade place ya loisir soki kote okeno bato ya handball bazosala entraînement bato ya taekwondo bato ya boxe lelo eza pasi mais tokoyeba audite il faut salema na bato oyo basali 2 ans bagere musolo à l'état bazobenga bango ba excellence lolenge bozo poursuivre bato ya Joseph Kabila o ba dirigeaki na gouvernement passé nde tokoyeba pe na gouvernement ya PP Ilukamba nini etindi bokoyisa gouvernement ya PP Ilukamba po gouvernement ya Sam Eya papa na ngai mbote mbote papa nalingi penda bato baye bakombo pe awa oye kolobela nini pe eloko nini etindi yo olekana tokomi wapi ngai naza kombo na ngai Chimanga Chimosi eza kombo bayebi même na village makasi village nini village ya Bena Nyoka na Mbujimai bana nyoka lelo botelemi bozo manifester koloba pe bondimi koya pe koluka tokomi wapi. Oui, toye koluka tokomi wapi pona makambo tozomona ezokomela biso. D'abord, tango balongolaki ndeko na biso na pouvoir. Ndeko na bino nani? Kasongo Anyoka. Kasongo Anyoka azalaki nani? Azalaki chef kutumia ya Bena Chimu. Tango balongoli ye, moto asalaki ke balongola ye ezalaki Kalonji Mulopwe. Ba mikanda yang Mulopwe titunga, oui. So aza ministre na biso to sepelaki na ye mingi. Eloko asali nde ezalaka te. Pourquoi je dis cela? Asali nini? Yango na lingi na bandelao. Omoni mukanda o tango balongoli chef Kasonga na pouvoir. Biso tozalaki bato à côté na ye. Papa na bango papa ya chef wa yakiao azui mabele na biso bilanga na biso nyonso seka tindaki vidéo azui nani wana apesi mutu moko beyo mon père c'était non connu dans les villages mutu wana vandi wana to sambi na ye nde jugement wo yebimi na 2007 jugement yango bande kona biso na mboka nini. On peut annuler jugement comme ça par quelqu'un qui se réveille le matin, azo annuler jugement. Jugement yangomba wana yango maître chef wanat. Azui kaka ministre akay ko pese ye mabele na biso. Mabele wana d'abord. Eza kuna na mboka kuna na bana kanyoka. Bena nyoka. Bena nyoka. So chef coutumier wana aweza mabele abateke umbu. Soya pese mabele na Kishasa. Te apese lié kaka kuna na village. Nde balongole na village akomi kinois. Des fois zoya epa na ye bazo coopérer.
siko biso tosepelaki ke tozwi ministre ministre siko bakei kopesa ye mabele na biso oyo tosalaka bilanga sans nous contacter après mabele eza na jugement yango oyo est-ce que chef aza na droit ya chef kutumie wana aza na droit ya kuanile jugement tokoyeba kasi aza na ministre aza na ministre lokola aza na ministre ayebi ke non oui ayebi ke non c'est fini mais biso jugement na biso yango oyo ye akoki kuanile jugement te eza erreur ngai nalingi kolobebele te nazolobaka na bandeko na biso tokoli na bango na village na biso même ba jeune oyo ya Benandungu conflit eza bien te après nazozwa ba congolais en témoin po batala ndenge nini ba autorité na biso ba yebi ko créer insécurité na foyer de conflit na ba village. Honorable sénateur Evariste Boshaba ba miabi OK côté ya nini ya côté ya honorable Mbengele kuna eza na conflit moko ya makasi eza kaka ba autorité na biso nde baza la base tala biso tovandi na biso bien na mboka na biso sans problème. Comment un chef peut se réveiller le matin à 601 hectares? 600 ye moko na vidéo bosala ki na ye we batindela ki na sali na émission we batinda ki wana siko yango des réponses ba ke pas muto asala yango tozolo mituna we il faut répondre biso même bande ko na ye we bazoyo ka biso pona ko zoye sika batu basala ka bilanga et place ya batu baza même na jugement o ya tribunal yango okoki kopesa ngo ata l'état soki alingi asala musala sake o contacter batu wana te l'état ava azwa to moni zela bypass ne bazotonga ngo soki lupangu na ba ata 2 mètres l'état kwa ko zwa na makasi te parce que ça l'état parce que to quand même moi mbongo balobi que non sala boy to mona zela selimba o awa balingi ba poussa moi zela 2 mètres basoyi na ba mapango wana l'état zongisi moi musolo ne l'état zui mais bino na niveau à village na mota utangi ba retard wana mai ya mbuka yango nde ba pepa kambisi yango nde ba mo bazwa kama nyoko ba yiko tia ngona mai metango motabi keno etandio tout ekomi yanga liboza na droit ya bilanga te boza na droit ya kotia manyoko na mai te boza na droit pe ya kopepa mbisi te bosuki ndenge yango tozoloba mabele na biso chef atika ko créer conflit chef ango komo na ina chef Chileo tokoli esika moko toza batu moko chef tika ko créer conflit ezalaka bien te ndingamba muchiluba nenu bana betu bonso ba Benandunga bana ba mwene chimungu bonso tuji ni jugement wa mukuna wetu mumanya kuji mbula mataji jugement bajiba mwani ile kuji jugement mukwa chef ujwanga tufesha ministre bwalu mumanyani ministre kakwena muntu juma wakumulenga kajitu tunu ambilani conflit ki mimpato conflit dit tafulula bantu yiji lela bilumbu bihitabunyi après ndinga ambila ba congolais bwa mwana mushindu jiba autorité bikala ba créer conflit kuma mu intérieur kuma village muji muntu juka uye kusonga kaja bena mwabuni bena mwetu bantu bafu basomba bimpa bajima majimyabu yeye ni franga bana kumputu ujujuka uye kusonga kaja bantu banga kutapangana babanga jitutangana mwijila ndekele boshelana manzubu yeye mwikala ni franga mwikala bimpa kuneko kibwalu kai mema njindomba bana betu bwani batanyi la bwalu abukajiluka chidi kuchibala bana chef fikala buba muhesha makute ye muji chene sir nene Benandunga bonsu nujibaja tu kajinu manyani haji chilumbo chatu tubwela mu profondeur wachi kacha kuhanga kumbulenga tu bwalu jwani le jugement wetu jugement kabe tuba mwani le kujimuntu chana na to jugement bajiba mwani le kujijugement mko buchintu chibiji bajiba bikile ni mukabululu mwa kanza chitenga ngani kiba chitenga ma procès banu jiba mwana ba chitenga banza bajina ngamba bamanye ni bana betu bonso ba mu Benandunga ku kabululu kimwabuvu benanyo kavan wa kuyebu muchimwanyi nanku haji chef wangata kabululu wangata tini jilumba parti wa jilumba uhesha nani tujibabenga conflit ya bulaba yitumo akushala toni mwalo yezu nangu kanu manyi bwani binu jinu mwana sir place kunu jagu nu mwana buni benanyo kakabatugu to bajikoko kime imake sanfu memu sokunu bale kunu bela ngani tulama malela
tukebe mushindo wa malo atu mwakwikala twenza tujini pauvreté mushita bunyi conflit kayitu ile la bwala bwansongo kimeyi anfumema musokno ambila hikala chef kay mujuji jaborne na to chilumbu anchimutan ile yeye uji mujaji kani muhana bulaba bu ku hectare nka misambo mbuni umwa kujika songo mukuta bulaba bu bafumo mu mubalongo le chinyi ujuba hachinyi muyiki la mena na bwanyi na shabu ya kuji jibugumbula mateji musokunyenga bantu kwanga tabulaba bwa bantu bwa kwenza projet ujumu wakubenga kumonana ni bantu anyi kubambile chiji mubalongo lela anyi chiji usokwenza ye yanka yendo ambani mema kiuji ni bukola ebye après ni ujuja amba mujiye responsable waka song uyuye kukwachisha ntumba kalonje ujika imuya kuitu kayimweze chintu na shechimoto bonso abi nujuma manyeni bitiko ku bilumbu binu jinuke anyi nunu tailan mwaba unu jawa ukanu mwana neno amuni benanyo kabajan mwaba tunu jiba mwanatu donc leke lai tusomba chana na bajima majimi bikala bajima njindo chef chilewu bana ba mwena ndunga bajini cha kuikala ni buwetu bilonde shela mutu jibakol babela chef ajudisha borne yijimushikisha kubanyila kukabululu tini kumuku na wetu te tujini jishima wetu nyeye hikala ye mubeng muntu kalukwamba ni mbafunda chef anyi bajibilumbu ni chef no chef ngujimu jensela bilumbu chef ngujuji kebele bilumbu bon franga yendiji ba mufesha kimeyi atujite tunoambila mema chena musokubwela mu ma conflito kajinji no ambila munene bana betu babenandunga ni batu shita bako abubajini machi bela chef umbushisha borna kote wa benanyo kapatufu bajiwa amba kujibena mangale ni bilia ye bikoki kato akulekele to conflit ya bulaba kayitu jika to beya kavuma ni umbuka mumuku na mutu nangu hikala chef ye yunanyi jila bwandi bwalwe ministre ujini fran ya bunyi te tukatwene tukonte achito anu mubulanda bweto to ni hatu jiture kiperana muku na wetu kajiye ya pendo amanya chidiye wanyika kaboleshi te tukatwene ni fran katwene ni ba ministre ye yuji chef ujini ba ministre bajini fran kaji kabatu bajecha bajiwa mbeni wajecha kafukujicha kanyani ki me yamfu mema na ngo wao chena muso kufenda chena muso kwa kula bibi bwa muntu njimunu le jamu jijima wetu diwa mbeni nani bule bukalenga bufubu fila kuji be passation de pouvoir civilisé mikande akalonji nyoye hekala yukadi muso bikadi bya byende bihatuka mikande amalo amakalenga tusa bijika songa mbu bijika lonji mufunda muntu mufunda wambani kujika songa ujuphangi shempero bwa kwenza mujimu mwena kuji idepes bintu abihika le bibikaji byende bitampa kana kajiluka fika kumukuta ninu lokubanga bwa kushim anyi ninu shisha kulokubanga ni kujibena nyoka bajikwe filo ayitu yikile kitetu bachidi banwambila kachidi kuchibala bala nwajim Tosa kidila wabunyi nalobi keno esala kande boyi epenge Fofana l'élève du maître na ba ministre nyonso o ba leki na gouvernement ya Pepe Ilukamba mutamoni na biro na ye azate mutameminga na mutuka na ye azate botia na mitu kelolenge toldenosaki bato batravaille na Joseph Kabila nde lelo mutu moko kobangisa mutu azate lolenge lelo mwana mboka Vital Kamerhe akokisi une année depuis akangama na boloko mais boloko yango tosembolaka te asalika un mois na makala mais maladie awa na centre ngana nde moto abeli pendant 11 mois bazosala ye transfert te médecin mpe azoreklame te mais moto aza toujours na centre nganda awa wana boloko ndenge nini eza bien kozala lokola ba Frank Diongo kozala lokola ba Eugène Diomi Ndongala kozala lokola ba Muyambo na makala toboyi 2 points 2 mesures yango na lobi boyi mutu nyonso o ayebi ke ministre oyo asali na gouvernement ya Pepe Ilukamba azwaki eloko na ye poste wana ezalaki ya papa te ya mama te ezalaki responsabilité ya koaccompagner vision ya chef de l'État lelo UDPS elakaki bato état de droit elakaki bato démocratie lelo ekoki bato mosusu bakomi keno bango nde badepute babundi mpo na union sake bongo biso oyo todefendaki kofilme bino
na féliciter honorable Daniel Saf tozalaki na combat, na féliciter honorable Mbau, na féliciter Jean-Marie Lukulasi, Eli Afuna, po tozalaki na combat. Ba député nyonso bazotia makelele, pe na féliciter honorable Jean-Marc Kabundu 500 giga, po tozalaki na jour na kati assemblée, na féliciter jeunesse ya UDPS, oyo batangisaki makila na assemblée nationale devant machette na banzete. Lelo bato nyonso baosala réclamation, oyo bazosenga oza député, ozosenga oza ministre, jeunesse oyo akompagnaki bino na combat, oyo etangisaki makila, même citer kombo na bango bozolobela yango te. Namoni ya bokei oyo badéputé ya union sacrée. Félicitations à honorable Eliezer, azalaki même na kati ya makambo wana te. Mais lelo tomoni bato mususu bato baza ko accompagner président kana ba récupération politique. Na sengi na ba juge, na sengi na bato oyo bazosala ba audit, ba ministre oyo ba kambi mboka pendant 2 ans, 2 poids 2 mesures te. Toyeba ozalaki ministre ya économie, osalaki nini? Ozalaki ministre ya jeunesse, osalaki nini? Ozalaki ministre ya sport, osalaki nini? Papa nanga na mono zo sifringa ozala likamuni na olo. Naza na lingina bakisa mwa eloko muke. Njenga mbila bana betu ba mubene chimungu. Meme chimanga. Njimwenza ferme. Mubulaba parti uvuka yuwetu to. Bana betu ba bena ndunga bangi hachimumu kuna mumabwanyu kushala nzubu kushala. Bwachinyi bwaluka buvumu malaba tuto parti we tuto. Kaji tute tununu abantu bishi. Bwenu nenu nujibanyi hatamu. Nujinuho moyanyi. Fina fuwe tumuku na bateka be ya mom. Pindewu tujiture kipere nunu angataka biji nunu heshe munga muntu. Mubelu unji mwakwamba mema nji sanga bikola ni papa Joseph ministre wetu tusanga nenda. Kaji alekele kulonda chidibuba mwenzechi. Umbushisha borna ba villageois basomba mujitalala. Tetu bonsu tuikala njitalala watatu amamu. Tujini bulanta katwena ni makuta buye yetu. Katwena ni kadi bajibamba ni waja chamufo kujichaka nyana tu. Bwaluka nyana hajikwanu kwa kumbwana kwamba ni chilumbu chidamu chitungunuka. Chilumbu cha malaba nchibi nujibaya kukeba foyer de conflit mu village wetu. Bwandekele bantu babanga jitapana, bantu babanga kufu. Numanya ni biobi bienzeka, nujiba responsable. Ni hatu tuelambila hapa, tujituambila ba kabunda, tutuambila ba kisten kabuya, chef mwina wajitunga, bikala bumfo, hikala buba jiba londa bintu ebi, kijiba jakuke ba solution. Hikala kuku kaji ni muntu wafu, anyi boshe janga nyenzubu. Kaba kebi hotel wa bintu abito. Mbamanyi ka chef chile ni uji muhesha bulapa. Shishe gudi ministre Kasonga. Ba villageois basomba ni zala yabu basomba ni zala bakenga kana yeye uye ujan fra ya bende ya ministre Kasonga uye kumuhabula babujika buyibwende to ujukukula muchaji bulaba ni jugement katwena baswa kuyamuni ba fenji ba ambit tujitulumbulila muchetu toi sakilila mabuni na lobi boyi jusque là tout ça qu'on s'est réservé mais en tout cas et le bas fils Mukoko na et Pengue Fofana dans sa position pe il mange il y a combat on doit l'équipe au communal passant dans azati pourtant on doit défendre le combat mutu oyo a souffrir le kola magazine to communal pi azati toza batu a 100 jours te toza batu te ko bimi ministre ndo comme si Pengue Fofana cameraman na hôtel et Pengue Fofana combattant et Pengue Fofana soldat à front et Pengue Fofana l'élève du maître ndenani Eliezer Tambwe bazami balé misa tuti yango na lobby toza ko réserver d'abord balle na chambre tozo c'est la sortie ya gouvernement ndena kotala ba animateur bonini botie pona Sankuru pona Kasai à général pona Lomami pona Équateur pona Bandundu pona Est o ba tozo kufa chaque jour. Mais bah député à Est silence radio lelo na CPI quand même et c'est là qui tolo parce que honorable Eliezer a communiqué qui bien avant oyo mwana mboka Evariste Bochia ba silence radio mwana mboka Mbengele silence radio mais lelo quand même mutu aza fier comme un représentant à peuple ya koloba na assemblée to na sénat que yende akundi bibembe eza bien ko kunda bibembe
mais responsable ya famille na bango batiki ozwi responsabilité nango te bolanda Évariste Boshaba honorable sénateur ndenge a communiqué oyo mwana mboka Eliezer alobaki na masolo na député conflit oyo ezosalema na village na bango mais bango ba leader ba responsable lolenge moko elekaka na sankulu bino moko bolanda intervention ya Évariste Boshaba. Honorable président, honorable membre du bureau, très chers collègues, je prends la parole pour exprimer toute mon indignation face à la situation apocalyptique qui s'est passée dans les territoires de Bakongi, à 75 km du territoire de Brika, dans la province de Kassai. Au nom du président, je suis ému parlant de Bakongi parce qu'il s'agit de bons villages. Du 28 au 29 mars, une horde de bandits venus du territoire voisin, cette horde est arrivée à Bakongi, s'est mise à égorger femmes, vieillards, fracassant les enfants contre les murs. Une situation, comme je le dis, apocalyptique. Si je n'ai pas pris la parole tout ce temps-là, président, c'est parce que je devais faire le deuil, pleurer avec les miens. Quand je dis faire le deuil au roi président, c'est moi qui ai enterré plus de 40 morts, sans aucune assistance d'aucune institution. C'est pourquoi, roi président, je dénonce la banalisation de la mort. Tellement, chaque jour, on nous dit, on tue à l'Itourie. Les gens meurent à peine. Tant et si bien que, quand on nous dit qu'il y a 40 morts à Bakongi, ça n'intéresse personne. Je dénonce, moi, président, l'indolence du gouvernement. Ce gouvernement, même s'il est démissionnaire, peut-on démissionner devant la vie des gens? Peut-on démissionner devant la sécurité des personnes et de leurs biens? Honorable président, je dénonce l'indifférence des institutions. Honorable président, pour que la population soutienne les institutions, il faudrait que ces institutions se rendent désirables, sinon indispensables. Lorsque l'on tue face à pareille indifférence et qu'aucune institution n'intervient pour assister cette population, comment les institutions vont-elles se rendre désirables par la population? Elles ne peuvent qu'être rejetées. Honorable président, je dénonce toutes les mains noires qui allument la mèche pour empêcher que la paix s'enracine. Je dénonce la loi du silence, car cette loi signifie circuler, on tue à Bakongi, un mort de plus, ce point. Mais si nous devenons si inhumains qu'il y a encore l'essence de notre mandat, nous nous disons représenter la population, cette population qu'on tue dans les différences totales. Je dénonce enfin, Honorable Président, le déni de justice. Depuis le 28 mars jusqu'à ce jour, la justice traîne, les enquêtes ne s'ouvrent pas. Alors que c'est l'unique moyen, sinon l'unique manière de rendre hommage à ces morts, c'est en leur rendant justice. Honorable Président, mon impression est que les morts de Bakongi ne méritent aucune considération parce que personne ne les évoque. C'est révoltant. Qu'est-ce que j'attends de notre institution?
Nous sommes l'émanation des provinces, nous les sénateurs. J'attends notre président qu'une enquête parlementaire soit ouverte avec diligence afin qu'on puisse établir les responsabilités des uns et des autres. Honorable Président, j'ai dénoncé la négligence du gouvernement. Mais parce que c'est la 3e fois qu'on vient tuer à Bakwakenge. Pourquoi je dénonce cette négligence? Sous l'égide du président de la République, l'année dernière, il y a eu une conférence de paix à Canada. Parce que le problème se situerait, parce que moi je ne pense même pas que c'est là le problème, se situerait en ce qui concerne les limites des deux provinces. La délégation de l'Institut géographique est descendue sur place, a fait son travail et a établi que les deux territoires étant là depuis la colonisation, les limites n'ont jamais changé et que par conséquent la localité de Bakwakenge ne pouvait pas être discutée et le revenait comme toujours dans le territoire de Moïka. Mais ce sont les bandits, et je pèse bien mes mots, sous l'instrumentalisation de certains Bénois, c'est que l'enquête parlementaire va devoir nous révéler, qui veulent changer les limites des deux provinces. Honorable Président, certains des sénateurs ici savent, et on a écrit, je crois que 3 seulement ont dû me présenter leur compassion. Ma propre maison a été la cible principale, incendiée avec des bidons d'essence. Je pourrais vous montrer les photos. Et donc voilà pourquoi j'insiste, Honorable Président, qu'il y a non seulement urgence et sous-diligence de dépêcher cette commission parlementaire afin que la paix revienne. Et car la vie de nos populations, la vie de chacun de nous n'a pas de prix. Même l'être suprême, celui qui détient pour ceux qui croient la clé de notre vie, il accorde quand même, suivant sa souveraineté, une certaine durée sur cette terre. Mais lorsque certains individus peuvent fracasser les enfants, éventrer les femmes, égorger les vieillards, Honorable Président, face à l'indifférence des institutions, on se demande comment allons-nous bâtir la cohésion nationale. Ceux que l'on tue n'ont pas droit à la justice. Honorable Président, je m'excuse beaucoup si j'ai été très ému, mais ces gens que l'on a égorgés, ces femmes que l'on a éventrées, ce ne sont pas des femmes X et Y, c'est des gens que je connais. C'est des enfants que je connais. Pour l'instant, nous avions d'abord enterré 40 morts. Ce matin, j'ai appris qu'on a découvert 5 autres en état de putréfaction en mousse. Merci, Honorable Président. Toutes nos condoléances, chers collègues. azoloba ndenge akundi bato me bana na bango to basi na bango waporte garant nango te lolenge na este boganyaka kozwa bavillage me nombre ya basoda bakufaka boloba yango te, nombre ya bafamille bakufisa batikaka bapapa na bango, nombre ya bana batikaka bolobela yango te. Yango nalobi longonya ndenge botelemi mpona koreklame droit na bino po soki bino moko boreklame te moto akoreklame bino aza te. Yango na 2 ans moto aza ministre ya UDPS nde UDPS etindiaki ezwa bilanga bato. Yango na koloba na mwana mboka Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, moment yango oyo botinda baanimateur oyo esengeli bareprésenter chef de l'État. Toboyi président asali sous discours ke tolekisi 2 ans ya pamba. Yango na lobi balle toujours na chambre.
Jeunesse à UDPS, prenez-vous à charge et Loba Kondo et Tien Tshisekedi. Et Zangaïté, mais Tshisekedi né à Loba. Prenez-vous en charge. Yangona lobby, tous là, sortir à gouvernement, toko miwap, déboulonnage, toko téléma. Mais balle d'abord dans la chambre. Merci.